大家平安，了解拜读书ka jam-jaman, nama kaya cinana sulibat. Saka tutsua ka jam-jaman orica sepui na kainua cemas, imazai tua Timoti asangasan, imazai tua ita sulatan, imazai tua tapuru katu dosa kaya, pacu dosa purua kaya. 提摩太前书1章12节到20节。Marawakan tuan-tuan na papupiso ritanuakan na marairay ngati Krisito Yesu. Ayatwa pinaka na kamiranga zaken saka penti tua uri ipu sensengan tua sensengan ni maju. Ka tesangas ruaivu waken na seman pak telengan taya maju. Ru pasarapa yaken ru sapi-sapi suraken na pak ecep. Lakwa pinauraken ayatwa mavana ka inyana ka kena masaro ka inyana ka kena kemelang aku inayatazuan au na penaramu warawat sazwa sini pagau-gau tanwa kena na pakisumali ya pasilin wata marairai saka izwanga ku saruan aku kilibak aichua na maitutu na kemasi tuata kina sejaman tai Krisito Yesu a sini sangkatsawani Krisito Yesu mavana pasilin tua raro pasarivana tsau-tsau azwa aya kai pauli dangata saka sejale paravat seturi da kasaruan au aichua raro pasarivan yakena tala aparavaravatan lakwa azwa sini paura tanuaken adalah paravaravatan raro pasarivan ula namasam papa jarian taken nua marka uri masaru tai Krisito Yesu sa kipunasi tua nekano papatezuan aya varung mavana sini papasunua cemas a pakatanuaken tua nekano taivavau a ro pazekatan na varung ni maju pai azwa huanti a uri pate mamiring a ini ka uri pasa urip a ini ka mapatsun a kemasidilan a cemas ula namasam parawa setimadu ula pati mamiri ngangata arigu nimadu amen. Tisunaku sinanalakati Timoti uriku sipaparanges danusu naichua pada zekat a kirain tuazwa sini pakelang a patara tisuna maraka kai pai aichua kai ula mavana su shika masang rakasan tua su kiichian ula kamaya na su saruan tua cemas saka na sarungwa su varung izwa za marka tsau-tsau wa inika na semam pazangar tua sarungwaan nua varung au maipu wanga saka meremlak ka saruan ta cemas au azwa tamadu sepakiam tua subinai akatua yarisanta pai ku sini patabra kanga tamadu te satan mavana sika maturuan anyamadu tua inika nangwa ibu seman paterengan tua cemas aichu kainua cemas sinvi chikimazai tua 提摩太前书1章12节到20节。感谢上帝的怜悯，我感谢我们的主基督耶稣，因为他赐给我力量，以我为可信任的，指派我来侍奉他。虽然我从前毁谤过他，逼迫侮辱他，可是上帝怜悯我，因为那时候我不信他，不知道我在做些什么。我们的主赐给我格外的恩典，使我有信心和爱心，
这是因跟基督耶稣连结而有的。基督耶稣降世的目的是要拯救罪人，这话是可靠，值得完全接受的。我是罪人中最坏的一个，可是这正是上帝怜悯我的原因，好使基督耶稣对我这罪人中最坏的一个显示他充分的忍耐，使我得以做那些以后要信他、接受永恒生命的人的榜样。愿尊贵荣耀永远归于万世的君王，那不朽看不见独一无二的上帝。阿们。我儿提摩太啊，根据从前那有关你的预言，我把这命令付托给你，这些话要作为你上阵打美好的仗的武器，要持守信仰和清白的良知。有些人不听从自己的良知，因此他们的信仰触了礁，其中有苏米乃和亚历山大，我已经把他交在撒旦手中，使他们学会不再毁谤上帝。这是上帝的话。tu soal zaman sini putarwan dan蒙恩的怜悯呀，蒙恩的怜悯。保罗在书信中多次提起过往迫害基督及蒙怜悯、受差遣传福音的过程。他的罪疚感让他以自身体验成为他人永恒的激励。保罗的意思是，他从上帝所得到的怜悯，可以给将来要信基督的人做榜样。他好似在说：你们看基督为我成就的事，倘若像我这样人尚且可以蒙赦免、怜悯、拯救，那么每一个人也都可以。保罗不断重复述说他的不堪过往，目的就是要告诉人，上帝的恩典也是临到每个相信的人，只要愿意悔改、更新，就可以承受永恒的生命。这是上帝的话。Sini po pipisulitan weekend. Sakan laikatinana asamana kuya tayaw. Ai kasawan kina tingre ma pola tenwa ta semas. Saka aichu sini para loyang ata janutina pasemarau. Kumalia matay no achi tesangasan na taro pasariwan. Nuna mau maliti, nuna kiu maliti. Terapawenti no atsemas to asal-selam. Toa migumi, toa mangwaan, saka latinana pulingalingaw, latinana kisamula, aki paparangal, aki paraing, toa manavarong, toa salingan no at sematyan kina ta temara sidilan ay kana paupisor. Saka tutso at kinaman na mo siyang, 基督耶稣降世的目的是要拯救罪人。保罗的悔罪让他不断的自省，也激励了他人。Acu mama na sini pakinim tanuti， 基督耶稣降世的目的是要拯救罪人。Sinaya tanuti tacinana inunuri to markata semkemkel to markata ari to markata inalan amapolat imazay to ikatsawan na markata kinilang markata semkemkel ayaw ti aung to semas ayakan apa semarau sakatusu ka inuri。主啊，感谢你让我领受你十字架上拯救的福音，我要珍惜这份被拣选的恩典，脱离罪中的生活，有新生的样式。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。Mali-mali tu soka zaman-zaman nama kecinana semavarung tuamana izua cha 新的盼望，izua cha puzangaran izua azari makai paselin chanutina mabanati Yesus Kristus aja kamay tariwawaw aja kakailingan ayakan na pasamarao papupiso chanutin atiso na tiakan sakata cha pingan mali-mali latinana sulibata tu soa cha kani adaban